Babacığım, Abid Afgani kitap, Gol Sassa, Gendonende go Mir Bahadurra, Puragi Ganje Shuhas, ایک قسمت ایک منطق الاسم عنانی عجب گراسا گپجان میر بہادر گپجان کہ آئینی بوتی درو انوتی بوتی درو وف ورو وف آرام کنگے براہیں سامان آن گومبوتگان امیرنگا ای مردمانی گوشند کہاں لاتے نگرہیں زر ہم چتا چودا نگرہیں زر رشن بازی چتا ایشی عبید محمد علی ہانی حاکمہ ہم پیگنجے دسارگا زندے کوشش تو جو دی کرتا بلے آ کامیاب نبوتا امی گلے مردم آئی تا روان داتگن کم مکی راندا چارش کتک البتہ یک کلپی یک گولکیش چتا کلاتی کورش مرشو سور مورش ماموتا ای جودان دیر گوستک بل ای جود اگر بند نبوتگن چدرند مردم تا شتگن تو دزبتیو چراغش هم گم بوتک بله تا آسر شتش نکتک تاثرش شد نکتک ہمیں زیتا بری ورنہ ماشاتگه می چیزی گامجا آم شدکورتیش نکرده ورنه آم شدکورت نکرده ایشان گوشک ایشند که میلی راه رند سیلای پبی بند بی مکتوبی سیلا کوشتر چای بانگوزی وقت باری پبی بند بی ای بند بیگ سوابا کو لمبکا پرشگا ارنندگا آوازم کید بلکہ آیا گوت چما دشتا کے یک زندے دروازے گیا وہ ایشی دپا گراگ بوتاک ای دروازہ دروازے گی نبوتاک بلکہ میں کوہ جندے تا بورتگین سنگو کوہ بوتگان تو دروازہ کا پینش کتاک ای ڈوکی دروازہ ہزار مردم ہم چبوتی جاگا سنیت نکنن چانا سک گرام سنگینن سلائے دومی سر نشرے کھنڈگے ہم جوت کے رو تو کلانڈی بھی گوڑا جوت کنگ بھی چواز میر بہادر کہ وجہ انچوش شما پیسرا گبجت پر چوشیں کارا زنڈے ہلاو وسیلے لوٹی چوشیں کاران ہما ملک حاکم و سرکار گو کاردید و کارزانتان مہندسان آسر رسینن ہما نمدی کہ شما 60 سال پیش ملک حاکم سر روان داتا آسری درات کیا نا
اصلی درات کیا نا پسودن واجه میر بهادر هو می آنمدی آسر جوان درات کرد اگر چه دیر درات کرد بله بی اثر نبوتا 7 نوامبر 1997 می همه دستبندی و دستبندی و ارواس پدا ادھر سرکار گند دو شناسیں آرکیالوجسٹ سے مردمانی کی یک ٹولی روان داتا یہ ٹول 5 مردم تھے چیشا یک سلح بستگی لشکری کمانڈوئی ہم گوشا گونت آدھگے زانتے ہیں یہ مردم مطولگیا بورتن تو چیشا ایوہ کا کمانڈو نیم رات 4 کنتو پرچی کی تھولگی دیرت تو رائی وشو گرو گٹت دومی مشکل ایشیت کے کمانڈو لاپ مزنت کم کی راہ شد لگت پا دوشک جنگ و گوڑا مانبو گوات کہ ہمد اس کو ہم پانے گوئے دگراں تھولگی کوئے الکاپ و ٹپاست کچ گتش بدگیریش کرد کم مکی توکا ہم شوٹنگ چیزا رند بزا ہما اولی تولی رپورٹا زانتکارترند ایشا پورے روچی پول کرد کوش ایسر و آسر چارد ایسر و آسر سر کپتن کم که حاکش مطورگی مانچی تو البت کوه تانه شدن بل روگ واد گشتش آیانی کاربلدانی دیگر ٹھونی مردمی ہم ایشن مزیتا کت گوڑ ہمیں گوڑسر ایشی رائے پرکن ای بیرائیں کوها کسی درگت نکن ہوتی ہم گاری بھی می واحق ہمیشہ کہ تھولگی کوه هیچ دولا داینامیت کار مگنن داینامیت کار بگن بعضی حیوانی مریت گار بھی بلکہ پزان تو ریک کوه تا ماشانک بھی پا ہنر ماشانک بھی پا چالاکی اگر ما ایک کار کت مکنی یا کت نکتک مارا معیار پر نیست بلنو ایک گپا سرکار رسیدنک بھی آئی ہمو دولیں اسباب وسیلہ هست آبائدن ای جلوناکیں کوه تباہ مکند یا کمچین کاری بکن کہ ما هم برین لطوارو بین ما هم پرشین اذا مردم حدوقن که سرکار گو ایمنیه کار بکن پشریه کار بکن حیوانی چیزی گوه مکشی تاکہ آیانی بنی زند شاگرد سرا ہش بڑے بدے اثری مکپیت او ای آیانی دل ارمانے کہ تولگی کوه یہ 1000 سالین چیزیں کہ سوئے راز آیان چمانی دیمہ پھجوی بیت
گنج گنج اشدہ گڈی نظارہ کا علامہ آیا بہت چھما بگین دین میں نظوارہ وجہ کہ اس سے پہلے ہم بھی یہ تمام بھی عبدالغفور دیور خاص کون ملنگ ماشمی مخلص ہیں.